Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha yo kugicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda rero turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 29 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana rero bakunzi ba Duniani kwa TV, tuba tugarutse mu cyitwa makuru, ariko muri studio ntago ni jyenyine dindi kumwe na Bwana Karimba Aimable. Bwana Karimba Aimable, umeze neza? Meze neza ndakomeye, ariko mboneraho kugushimira no kugusuza Bwana Moses, mwifuriza weekend nziza n'abakunzi bacu bo ku Mwuka TV. Yes, ndumva uzanye cyitwa vibe ubanza noneho rwose ibintu birimo biragenda bikora neza, ibintu bimeze neza. Ubundi ari ahantu tugera ngo tukavuga ngo abantu ngo bakagira ngo bigasaba gushyira ku gutwi kugira ngo batwumva, ariko birumvikana yuko noneho muri ano masaha y'icamunsi tuje by'umwihariko dufite icyitwa imyuka myinshi cyane. Nta kindi rero gitumye tuza muri no myuka idasanzwe, na makuru adasanzwe tubazaniye muri ano masaha yo ku gicamunsi. Na makuru aremereye arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba tubagezeho gatano kuri kagenzi kako. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tuba updating, bamenye ko witwa General Nevu butuvugana icyitwa igikoresho gikomeje na n'ubu kuva hitwa mu Bubiligi bukomeje gutanga igishoboka icyo ari cyo cyose ngo burebe buryo ki Afrika yagira gutya rwose gakomeza kugaragaramo imyuvumbagatanyo cyangwa ibibazo. Ariko Babiligiho muri hose ndagiye ngo mbabwire yuko ducanye kandi rwose twiyemeje guhangana. Yes, ibintu ntago biri bushoke mupfango, ngira ngo iyi operation turaje tuyinjiremo neza uburyo ibi bikorwa birimo birakorwa. Ni bikorwa nahoze mbona by'umwihariko byandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, birimo biragarukwa n'ibitangazamakuru nka social media Burundi byandikira ku mu gihugu cy'u Burundi, birimo biragenda bigarukwaho inshuro nyinshi. Ngira ngo byose tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, mbega mugiye kumenya byinshi by'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Yenda ku buhanga bw'ibyuma baje kuturebera ku kijyanye n'amatara kugira ngo ibintu bigende neza, kuko hari ukuntu riri kugira gutya rikava rikongera rigasubiraho. Yes, Bwana Karimba Aimable, ndagira ngo ibintu tubyinjiremo neza gatano kuri kagenzi kako, tubyinjiremo ariko tubyinjiremo wese apana kubyinjiramo igice. No kuvuga ngo mbere yo kugira ngo twinjiye muri ibi bintu mbanza nyemerere unsuriza abantu badukurikira ariko mu gihugu cy'u Burundi bo baritseho gato. Mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba bwaryo, iburengerazuba bwaryo, umujyi wa Kigali, ari nako nsuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko mu mujyi wa Kampala. Rwose mfite abantu benshi umugabo witwa Barinda Bosco barakunda kunkurikirana cyane. Ari nako kandi abari mu bice bitandukanye hariya mu byerekezo bya Kampala, utambika raza Rweru, gana za Masaka n'andi atandukanye, tuvuye Uganda gatoya tukanyarukira ahitwa Tanzania, mu bice bitandukanye biherereyemo abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi. Kenya muradukurikirana, turabibona ahantu hose kure Afrika y'Iburasirazuba, rwose turabifuriza kumererwa neza. By'umwihariko Zanzibar, mu bice byahariya kure cyane ugana mu byerekezo bigana mu burengerazuba bwa Zanzibar, ubwo ngira ngo ni mu cyerekezo kigana hehe mu burengerazuba bwa Zanzibar. Dukomeze cyane ubwo twagiye Malawi, turabasuhuza kandi tubifuriza kumererwa neza, ari nako dusuhuza abari South Africa, dusuhuza abakunzi bacu badukurikirana bari ku mugabane w'Uburayi, abakunzi bacu badukurikirana bari mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Budage, mu bice bitandukanye, ari nako dusuhuza abakunzi bacu badukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta zitandukanye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakunzi bacu badukurikirana bari muri Aziya, Omani, muri Katari no mu bindi bice bitandukanye, tutibagiwe Ubuhinde rwose n'Ubushinwa. Nimugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye imbaduka ya gikomando n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi. Bamenye ko abofisiye bagera kuri 75 bamaze kunguka ubumenyi bagiye gukomezanya gufasha bagenzi babo mu kunoza umurimo wabo aha ni mu gihugu cy'u Rwanda. Ndimo ndabona byinshi bigiye bitandukanye byagiye byandikwa kuri Kigali Today, ariko byose turaza kuba tubyinjiramo. Ngira ngo ariko ibindi abanza kubyinjiramo nsuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi buri abadukurikira ari benshi cyane rwose, dore yuko rwose banayinga abantu badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda.
Rwanda, abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ndabasuza cyane, baba bari muri Korine Mujejuru, baba bari muri Korine Munanira, ariko kandi badukurikira bari muri Korine Kinazi, baba bari muri Korine Tongo, badukurikira bari Cibitoke Bujumbura, badukurikira bari Gitega. Turasuje cyane tubikuye ku mutima, ariko diwaruzi ko tutari twatangira amakuru. Ndabona hano M23 ngo yemereye ingabo za Sadeke zaheze muri Republika ya Demokarasi ko gutaha n'intwaro zabo zose. Ikibuga cy'indege bagifunguye, nabonye bari no gutegura ibisasu. Wamubonye Major Lieutenant Colonel Wingoma arimo yifotozanya n'abasirikare ba Sadek, ibintu bimeze neza. Yes, nukuvanga abana batamubwira ati big up Mr Quickly. Sinzi niba big up azi nicyo bisobanuye. Naho babwira ati Quickly ntago yabiyoberwa. Ndabona rwose hano Lieutenant Colonel yahawe kabyiniro n'abasirikare ba Sadek. Ni ibintu birimo biragenda bigaragara. Nukuvuga ngo rero by'umwihariko reka dukomeze, ntago ari byo tuje kubabwira, ndetse tuje kubabwira ibikomeje kubera ku butaka bw'u Burundi. Ubu tuvugana nyemera nkubwira yuko ahitwa Bujumbura mu kanya gato aribwo hongeye gusesekara abasirikare bagera kuri 16 b'Ababirigi. Abasirikare babuze gahunda yabo. Urabona igihugu cy'u Burundi ukuntu kirimo kirahana imbibi n'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo za Uvira. Abasirikare ni bamwe mu bagiye gucana mu gihugu cy'u Burundi bakinjira mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko kugira ngo baze gufatanya n'imbonakure na FDLR gukora icyo bita cut off, kugira ngo M23 irimo irategura igitero cyemereye cyo gukuramo Uvira itaza guhita iva mu buryo bworoshye. No kuvuga ngo yenda ibi ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa inshuro nyinshi, ngira ngo amakuru nakomeje kugenda nyakurikirana kugira ngo tuze kureba byinshi by'umwihariko tubivugaho. Ngira ngo turazenda kugaruka kuri no nkuru nanone idasanzwe inagikomeje kuvugwa muri guverinoma y'u Burundi kuri bya bindi byandayishimiye dite ati Kigali si kurucuye mu Kirundo cyane rwose. N'abanyepolitike n'abasirikare bakomeye barimo ba generali batandukanye, nabonye n'abaministri babigarukaho bavuga yuko amakimbirane yabo n'igihugu cy'u Rwanda ari amakimbirane afite ikintu cyitwa kuvamo intambara idasanzwe. Ibi bintu rero uwitwa Tshisekedi yarabitangaje, ngira ngo murabyibuka ubwo yavugaga ngashobora guhagarira Goma ngakarasa Kigali. None nyuma yo kumukubita bakamushwiragiza mugenzi we tuvuga ko ari n'impanga uwitwa General Neva nawe atangiye kwirata avuga ati Kigali si kure uciye mu Kirundo. Ibi tunashingira ku magambo menshi agenda atangaza agaragaza yuko afite umugambi by'umwihariko wo kuba yatera igihugu cy'u Rwanda. Gusa ibi nkibi kugerageza kuba yatera igihugu cy'u Rwanda, Bwana Karimba Aimable ntari nakomeza wamubwira iki? Bwana Moses, ndagira ngo mbwire Perezida Evariste Ndayishimiye ahuri. Ubundi yongeye kuvuga Evariste Ndayishimiye ngira gutya umutunga n'agatoki aho uri ho ahari ho hose. Sinzi niba uri mu Kirundo, sinzi niba uri mu Bujumbura, sinzi niba uri mu Kayanja, sinzi niba uri mu Jejuru, sinzi niba uri mu Nanira, sinzi aho uri, sinzi aho wihishe, gusa aho uri hose uri mu ndaki. Yego, ndagira ngo ubwize ukuri umugambi ufite wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Umugambi ufite wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Imana ntago ikirirwa handi ngo itahe mu Rwanda, ahubwo isigaye yirirwa mu Rwanda igataha no mu Rwanda. Ibyo byo ugomba kubimenya ikanaharara. Yes, no kwangwa ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa, ngira ngo uyu munsi manzi noneho tutari bunavuge impfunyapfunyi, tuzaye tuvuga inkuru duhita tunakomeza. Oya nugukomerezaho. Inkuru ziri hano ni nyinshi cyane. No kwangwa nyemerera tugaruke hano by'umwihariko Cibitoke kugeza amaginga ya myitozo iremereye cyane gikomeje gutangwa na South Africa iracyakomeje. Ni Cibitoke kugeza amaginga rero ikomeje kugenda itangirwamo imyitozo by'umwihariko yo gukoresha imbunda ziremereye. Zikaba ari imbunda zimaze igihe ndetse kandi zigeze, ariko waruzi ko zijya mbunda ngo ari ukuntu zijya zinarasa avegrema. Zirasa avegrema. Ubwo tuvuza avegrema ukurikije n'abazikoresha rega nta buhanga buhambaye bwo kuzikoresha, nta mpamvu zitarasa avegrema. Itone ndabi inkuru. Hari inkuru hano mbonye kuri Rwanda Tribune, ariko ntago dancika ntayisumiye abanyarwanda ndetse n'abadukurikira. No kuvuga ngo Perezida Ndayishimiye yongeye kwibasira igihugu cy'u Rwanda. Katurebe ese byagenze bite? Mu cyumweru gishize nibwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashyize hanze ibirego ku Rwanda. Ni mu gihe kandi yari yitabiriye amasengesho y'itorero rya Eglise Vajon cyangwa se Vaso mu rurimi rw'igifaransa
Jesus Christ. Ni ukuvuga ngo rero muri aya masengesho Ndayishimiye yumvikanye ari kubwira abakristo ko imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 59 nta kibazo cy'ivangura rishingiye ku moko ry'abarundi, kandi iki gihugu ngo kitigeze gihura n'ibintu bijyanye n'ivangura, ndetse anagaragaza yuko jenoside yabaye mu gihugu cy'u Rwanda itigeze iba mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero yagize ati mu Burundi mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda 59 nta kibazo twari dufite, abazungu bari baragerageje kuducamo ibice ariko biza kwanga kugeza ubwo mu gihumbi kimwe magana cyenda 75 bashyiraho itegeko rikumira abahutu, ariko ngo biranga kubera ko hariho umwami w'abarundi niwe uwungaga ubumwe n'abarundi. Urumva, nibwo rero abazungu bari gukora ibingibi, ariko se hari ikibazo ubundi ntari narenga hano. Ibi bintu by'amoko uyu mugabo ahora avuga, igihugu cy'u Burundi yenda ntikigeze kibigira kuri ibyo bihe by'abami iki, ariko muri iki gihe igihugu cy'u Burundi ibi bintu birimo biragaragara, byaba muri guverinoma. Ese bwana Moses utagiye kure mu nkambi nyinshi zitandukanye zihano mu gihugu cy'u Rwanda, abagabo, abagore, abasore n'inkumi bari mu gihugu cy'u Rwanda bari mu nkambi zitandukanye, abari mu bihugu bitandukanye byaba ari by'Uburayi, byaba ari muri Amerika cyangwa muri Aziya, bahunze igihugu cyabo cy'i Burundi kubera ivanguramoko, ntago barenga amamiliyoni bavuye mu gihugu cy'u Burundi. None si yo yatura akavuga yuko izo ngengabitekerezo mu gihugu cy'u Burundi nta zihaba cyangwa nta zahigeze, abashaka kugaragaza mba ariko noneho ibintu abavuga uyu mugabo rero ashoboye kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Ati mu gihumbi kimwe magana cyenda 59 ngo bigizwemo uruhare n'u Rwanda, ngo mu gihugu cy'u Burundi ngo naho niho hatangiye kuba ibi bintu by'amarondabwoko. Urumva uyu mugabo ibintu abavuga, ahubwo no mugabo icyo mbona araza guhura n'ibibazo. Ariko si ibintu ubundi kuki abivuga yagiye gusenga ari mu rusengero. Oya, nyine buri muntu asenga uko yasengurutse. Sinzi niba icyo kinyarwanda wacyumva neza. Gusenguruka urabyumva? Ndabyumva cyane. Gusenguruka ni kwa kundi ushobora gutekereza ikintu ugatagetinga bihuye n'imitekerereze yawe, ariko bitandukanye n'imitekerereze iboneye society. Ibaze noneho umuntu nka perezida. Wabonye abarinzi beto? Aba ni abarinzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye Generali Ntebe. Ase ko mura nta cyizere bifitiye. Ako njya nayobewe nuko bitwa nimba ari special force. Mu Rwanda tugira hibu nako tugira city. Njya mbiti nuza imbonera kure. umutekano mucyo uri kugaragara. Uyu mugabo rero iyo atinyuka akavuga ati twe dufise umutekano, ati twe turarungika abasirikare mu
Yes, Bwana Karemba Aimable ngira ngo birumvikana ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Tugaruke gato hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ngira ngo narababwiye ati igihugu cy'u Burundi turakizenguruka. Iyo tugiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turahavuga tukavuga byinshi, twarya kujyanye n'umutekano w'akarere hirya no hino ku isi tukavuga byinshi, ariko no kuvuga ngo nimba tugeze mu gihugu cy'u Burundi ni ukuhavuga mu buryo buremereye cyane kugira ngo abarundi ndetse n'abandi bantu bari hirya no hino ku isi bamenye uko umutekano uhagaze. Bwana Karemba Aimable tugaruka hano ku kibuga cy'indege, ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo turi kumva za Red Tabara zigerageza kuba zagira gutya zikaba zateza umutekano mukeya isa n'isaha. Ni ikibuga cy'indege ikijyanye n'ikoranabuhanga ry'ikirere riri kugenda rivaho, ngira ngo ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 2:40 nabwo ryageragejwe kuvaho, duhamagarwa n'abarundi batubwira yuko ikijyanye n'ikoranabuhanga ryavuyeho. Ibi byo tuze kubyita iki Bwana Karemba Aimable? Ese koko nkuko neva yirirwa avuga ko bishoboka neza ko Red Tabara ishobora kumwataka, birashoboka koko niko Red Tabara yakataka igihugu cy'u Burundi? Ese nimba Red Tabara yakataka urayibonamo izihe mbaraga zishobora guhagarika icyitwa ubutegetsi bw'uwitwa General Nefa? Bwana Moses, ku cyitwa Red Tabara cyo kuba yakwataka igihugu cy'u Burundi cyangwa yakwataka ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye n'abafatanyabikorwa be, ni ibintu byoroshye kuko aba ni abasore, ni inkumi zirwanirira igihugu cyabo, ni inkumi zirwanira guca akarengane, agasuzuguro ndetse n'ivanguramoko byo mu kino gihugu cy'u Burundi. Yego, abanyepolitike ba kino gihugu cy'u Burundi bari guhakana kandi bagizemo uruhare mu gihe kirekire, n'ubu bikigaragara yuko bagishinze inkoni ku guhagarara ku cyitwa ivanguramoko, cyane cyane cyitwa ngo ubwoko bw'abatutsi nibwo bari kubirenganiramo cyane muri iki gihe. Niko amakuru y'ubutasaba ari kutubwira. Ibyo rero bisobanuye iki? Bisobanuye yuko icyitwa iri vanguramoko riri kugaragara ku butaka bw'u Burundi, popularite nyinshi hano mu gihugu cy'u Burundi nayo irashaka kurwanya iri vanguramoko, cyane n'abakomoka muri ubwo bwoko biri kurwanywa n'abakomoka mu bwoko navuga yuko wenda biri kurwanya ubwo bwoko n'ubwo abaturage benshi bamwe muri bo bari kubirenganiramo. Aha ndakubwiza ukuri yuko ariko kuri kugaragaza yuko Red Tabara iri buze gutsinda igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'abanyepolitike ba kino gihugu. Aha kandi kwicitwa ugukurwaho kw'ikoranabuhanga ricunga ikibuga cy'indege byo ni ibintu bisanzwe, kuko Red Tabara iyo ikikora ni ukubanza kumenya taktike z'igisirikare cya FDNB ndetse n'abafatanyabikorwa babo, maze ubundi kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi bakora kimwe cyose kugira ngo barebe uburyo ki baca agasuzuguro, kandi ibi byaratangiye. Yes, by'umwihariko birumvikana, ngira ngo ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo gikomeje kugenda kinagaramo abapolisi mu masaha ya nimugoroba ngo bambaye uniform zisa nk'izacuyutse. Ibintu nabyo nahoze mbyumva n'abaturage ndavuga birashoboka neza yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira, ndetse ibyo witwa General Prime Niyonga bamaze iminsi avuga ati abasirikare bari ku birongo y'imbere ku rugamba babe maso ku mipaka y'amaso. N'ubundi ni ibintu bigaragaza neza yuko igihugu cy'u Burundi bigaragara neza ko gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye. Ni ibintu bigaragaza ko gishobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye. Bwana Karemba Aimable, reka yenda turimo turagenda tunagana ku musozo, tugaruke gato kuri abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari uyu nguyu Bunyoni, General Bunyoni uri muri gereza, hari uyu Agatoni Rwasa utavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Kugeza amagingo hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa kuri aba bagabo, ndetse isa n'isaha banahigana ngo bicane. Mu mbaraga ubona CNDD-FDD ifite, bafite amatora y'abadepite mu mwaka w'2025 muri uyu mwaka, ariko amatora y'umukuru w'igihugu ari mu mwaka w'2027. Mu mbaraga CNDD ifite, birashoboka yuko aba Agatoni Rwasa bari gukubitwa bakicara hasi, iki gihugu kikongera kuyoborwa na perezida w'u Burundi. Erega Bwana Moses, iyi CNDD-FDD aya Evariste Ndayishimiye n'abafatanyabikorwa be, yego,
ikora buri kimwe cyose ngo ihangane n'abanyepolitike bayirwanya ariko abo banyepolitike bayirwanya nabo bafite abaturage bahagaze ku ruhande rwabo niyo mpamvu abanyepolitike bahagaze ku ruhande rwo kurwanya Evariste Ndayishimiye niyo mpamvu wumva ngo Bunyoni yafunzwe n'iyicwe umugambi ugapangwa na Evariste Ndayishimiye ariko nushyizwe mu bikorwa yego abanyepolitike bagenzi bakamubwira bati nyamara Bunyoni aramuka yishwe runaka aramuka yishwe yego menya ngurikira mu kaga abaturage noneho baratangira kukubona nk'umwica urumva yuko ibintu bitoroshye yes ibintu ntibyoroshye ariko kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera bakunzi ba Duniani.co TV twababwiye yuko rwose tuzajya tugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi rwose tukibanda mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo bwana Karimba Aimable ndumva twanasoreza aha tukajya gutegura ikindi kiganiro kugira ngo ibintu bize kugenda neza mu masaha imbere. Yego urakoze cyane bwana Mozi. Yes reka tubashimire namwe murakoze cyane mwe mukomeje kugenda mudukurikira.